Wave out, whānau, wave out. Make sure they feel welcome on the stage. So without further ado, it is my pleasure to welcome our next group onto the stage. They are a collection of kohanga reo from within the area of Te Mātāpuna o ngā Titu Wharetua. Nō reire homa, please put your hands together. Big round of applause for ngā kohanga reo o Te Mātāpuna.
including kohanga reo from Waihi Akinai, Maua ke o mano te piki paki paki, ngā kohanga reo o te mātāpuna.